Honorable Roger Kabe Chimbundu Nkulu, ulimo kungela ko extrait wakantontompeya. Balu tubyamba mumutu muni mwabao. Kune njishinga yani ugala ni muganda wakubalato. Ulimo kutuelela ko extrait wakasalako. Mbidi yani tuwaila koko. We utwanu wamenangu. Bon. Nyumanyi ukati muhatula ka extrait wakumpara wakantontompeya. Mu YouTube web. Nangu chena ngelulula auto ningele muibiji. Eyo. Muibidi ilito ambeni didipwedi mbumudi kwata kumwedi ndikoka kumwedi ngendanka chire bwalu chini wako kwa chire bwalu mukoba mubumudi ndamana mushara bumuntu mudi ndamana wendo kwata bakwa Abuja bwalu mukulumpe kendende mukoba mukulumpe wendende mololoka niende mukoba makantu kendanka mujimina nyimana mukolumule ni muifi bumumbo chini muntu buifi meme kubikijira kantontompe buifi ntangira kantontompe muchi turuka kare mwishima muchi meni kwa benda nkulu kwa muchi kantontompe kungando muneni kwa benda nkulu kwa muchi anwe mukabanda kumuchi kuimubanda kumuchi kwa benda kinkulu kwa muchi kwetu ngusharabu kwa benda ngusharabu kwetu walo kwetu muntu kimufuka chintu kwa benda muntu kimufuka chintu nashikwa benda bintu byonsu mbyamvija bijwa mulu wafukire mwisha kabo konsuka afuba kuku mbyetu bonsu kati aja mbyaku nganyo agere libanza bari bashala kwetu bari bagira malu matonda bari kubabenda bari bagira malu matonda bonsu turi bagira kabutu bashajila kubutugira muri tunga banyeme na kubutugira mu lwendu ningwe tuningo abenda mulungu ampenga washira nsengo wapanda kulufu nashiko abenda mulungu apabwipi chirembi wakamulonza watugira kulufu ningwe tuningo abenda bidano kozo rujirumbulila kwasi mucho adipanda nashiko abenda teka chanza pakeba paka abenda ruke bediyoyi ningwe tuningo abenda kwarakanye kantu ka abenda nkantu mambu nashiko abenda kwarakanye muka abenda ngase paka kabunji ningwe tuningo abenda somba manya mukufa mwenu mutumba mwanenu uri aje wari chibi matandu kari uri aje wapa chibi mbwimi waru butuga matandu kunangiri muri aje ambanga matamajini chela moyi ningwe tuningo abenda ikara kaboka akatenda kada kukora kada kukwama kada kupetero akurubanza baje kwadira kulikambi ningo abenda ikara kaboka tenda kabokala ikara chilunga mantonya kantunga lengere kweba kunzubu wapakusumanzala wakadya kwaminga liko mwana etu natudya kuri machamambe ni mukajenda munzubu bilimu etu tenta anukeba feba nashe wambe ni chari mumwe chade banyi umenye ni nkundi abanyi bobele ni mata umenye ni kutumba nkoye mangana umenye bukalenga nsanga mukuru mukwata umenye mbirenga kwa mukuru kantu kwa mwakunyi kantu nangufetu vatanta bulongo wadisanga chana na urushala ntumba bulela bwapa bwifi no atandangana ningo abenda ikala mbumbante echendere bedi muka kwikari bichuzu chufugere pyuku wende muri tongo manyi bedi nkuna nashiko abenda kwikari chikoloro nywa samba usambira aza bakoro bilanje ningo abenda kwikari mushamusho wankadila we mushamusho wankadila wakala kujara limona ngutwama cha kusuma ni musodi ninga minyi ninyo kwa ulanda uya ruvile kupichikwenda nuvo kufyo buli muri mu chibanda mutwangendo ragira kunjila nashiko abenda ikara chishi muko jana mushiku ujana mwende mujirejile hii ningo abenda ikara chitara mulu manzolu limwazo kono limwalala nashiko abenda kuikarika tenda wansokela bayambi wakuvukushara chike bela bayambi ningo abenda kubangisa ngani chelela kwachira paka pasu bamboni banguluba nangakera katomu nyema ningo abenda kuikari manyi mukwambulu wakayemba manyi ngakutwala wajanda wajela kadibi wichikila manyi no amene kabali bantwala ningo abenda ikala kapeta mbondo muntu ni muso ngundi ngambira bwanyi bwalu nashemu kachumo abantu jingo paka nkantu kakapana muchenda chanza ngamba bwanyi bwalu yakamuto kwenda moyi pandi ntowanyi mumwemo ujujura wenda musalu nashiko abenda kwikarika jangandu penda ngandu ningo abenda kwikarika jangandu seka ngandu mukira ngandu mwenda mumpaya nyinyo ngandu akunu ngana nenda hakuri ngandu bantu kwele miyenga chikere chikwambire majori mwangandu wela mpata
ujinga bakuri mwana mwadi wa ngando ngando tomesu mwana kadi ngando tomesu mwana ngando kwera kadi ngando muchitufu kadi ngando kwera ngando muchitufu ngando wa ulomkana makuri kadi ngando ni ngamo mwadi wa ngando kingando kwebesha kadi ngando ni we kadi ngando suvira ngando henda ngando we kadi ngando suvira ngando seka ngando mukila ngando mwele mumpaya ni ngando akulungana nende lelo asirendo wakumana mwadi wa ngando lelo asansala ubuka lelo tatanga jebe mjiro wa ngando mwana mufira kadi ngando kabulu kunkofa kambila chikele chikwambile ni majority mwa ngando kwedi mpata ngando mkwambile majority mwa chikele itaba chikele nchimanyi binsonju ya ngando manyi binsonju ya chikele bwadu bonsu babidi badi mumayi ninko abenda kwikari mubingila kata mkumbo mwere bibingu nashwe chilobu nashwe chimankinza cha misongo lumingi nashaba kwa manu likasumbuka amalenga mulenga kendo bedi nkamisambo umanyi ni bunyi mbuvita bulobu umanyi ni mvita midi mwisha ngifofo bilobu umenye ni mfita kufumba mbiro bukupanda umenye ni mwachiro bumunkuru mwamuka tamulu banza milemba kuseka wapanda bakujira wabomba bambiro ko tunuma basampandisha bomba mfita ndubilu buri mumbu fita bwanga lutulu ndo fita lonji kari wata pantala wadi muka lutulu kinji lembelela chomba kupichi kutalala naba kujikije ni jilabula lutulu kinji lembelela kabu furiji lembelela ushara bako makakameta madimbu kamuka jamuka jaku bilenga batapa watapa kunandi kwa debena mbuji bayewaya ni ushara washajira mu ninko abenda yigala kadi mamtonku kwikari kadi meminu nyana muko kandonda maleji kadi meminu shajiru di meminu kumunyika buni muko kandonda maleji bamwe bechene kamuchimanzolo wampoku chingenchi wendela ndela ibufuku ni munda munya kadi meminu andamune ni nyana wanyi mwene bula ndimuzenga ndimulaya ngababa kukishilaku kadi meminu ushajira buchibanda ujima minu muchibanda kwenze ibuchibanda banda mpata mwala bala obyanza shime yuka munyi yigara kadi mantongo muntu alunga nyi yigara kadi mantongo abachende bitegeta yigara kadi mantongo ababituru fite bikola yigara kadi mantongo abaka mu abadi 10 yigara kadi mantongo wabakuka muko munyunyu akamana diswa kadi mantongo dimina kakes washara chidime chela mayeba nyana luko solo akudimina waja pawfula kwera mu ngomba kadi mantongo dimina bashara bamwenza mwana achidima ufire kujya yigara kadi mantongo babunga nurika shinguka bakwamere kashunguka kunansanga sangishara chumwe nucheba wabera amerika makashunguka mwamwa nashukwa benda yigara ni sombera mulonga ma bomwana makusomba byakana bakuvukujula mushikamina we mushikami ni bushikama vi nashukwa benda muyaya nganga wamuya kuvukupa nganga chilema ninko abenda uya kuba kudya njikuteya tangile bako mutete ya bu nashukwa benda watambulamba kutambili tunga bari tunga ndikuteka uya kukatanga kufendi mulamba kupendi mubembe kupendi musanga kupendi mutabo kupendi mubari kupendi karunda kupendi muliba waloro ni wankoro ni wamalemba nkulu ni wakabongo bwalu nashibe amanemi kuna bintu ya ilunga mbidi nse wadi mankunda kunda nseke kamwangela batuba abelela banyi kutukwa patuka bidika uya mukana ngamarando anshinga muchimanga cha mulamba mwakalamba mango lankwembo abashilanga mwachikala usajila kanyuka mukasayike tukakumfamba kasayika chimbulu kakazumba kasayika ndemeni kadibaya kufendi mufemba uyamba kwa ngabamwelo ayombu munkumberi bakumuba mwana mukasabirenda bakushinta diminu kwetwambere mukazadi mumikune mutumbo yakarundi yakankelenga mumpata myara mchuka cha mingele ben mwabudi mbiranja chireme karero yakututaken uri njamba lunga mara baru bichela mavwala kupenyi muri bwakadi anganyinkunda uya kuile bukupenyi mushilela uya kuchika pa masamba kupenyi mumpendo ambu kupenyi muchoko kupenyi mukwanyambi weme kumweka kupenyi mukete kupenyi mukubwambelenga weme kuliza kupenyi mukete kupenyi musalampasu weme kundekese kupenyi ankuchu weme kudimbelenga kupenyi bebindi bankusu kupenyi lunto akumayi kumunkamba sanga ayiwabu kupenyi konju bura bamvini kulapata paka mubinjira lumpungu dash weme yeku kabindi kupenyi mwikarebo kupenyi mwene kupenyi musonga mukalenga yakumba mukabindi weme kusanguru kupenyi ankuchu kupenyi akela kupenyi mutete mwena ngon kandoro kabatetela weme yeku mwene jitu kupenyi mwene kanyo wakabamba kumulundu kupenyi mwene kanyo kacha mangoya kupenyi zike ni nchino kwetetu kuikongo kupenyi mwene kanyo kumutembo wangaleka musangu kupenyi mwene kanyo kumutembo wangaleka kabambi kupenyi chimu mususu kanyo wakumyombu chimu chichira mbo wanganda changatenso chakafuna nayi womye kubandu ndu kupenyi muyaka kupenyi mumbala kupenyi mukusu kupenyi musakata kupenyi mudinga kupenyi musengere womye kuba kongu kupenyi munjubu kupenyi munyanga kupenyi mutandu mundele kupenyi muyombe kupenyi musingombe womye kumbanda kupenyi mongo kupenyi mbunza kupenyi ngwaka kupenyi livinzi kupenyi mungwanji womye kusanganyi kupenyi lokele kupenyi topoke kupenyi babua kupenyi basoko kupenyi wakenya kupenyi bawu womye mukivu munena kupenyi mwenye bunga kupenyi mubangu
kupenji murega kupenji mushu kupenji munande wome kubuko wabisamba kupenji mufika likoba kupenji mutoka likoba kupenji mukunza likoba kupenji murabwa somba tusomba bwalu kutanda nkufanga julumbulula kusomba nkumanye muyuki ngashi kushigila hapo nikantuntumpe bwachitu bachibiji ayi mibelu mini longolele kudi wenu kabe chumbundu nguri chilumba ngulu mavita mwala bangoi Wase Kalumbanji wetu hao bilibi atukana mumutwe mwa Kalumbanji ngakwambi ni meme ndika mijilu ya mumutu nyameji ya mumobo kunya mudimu ya makasa nya lwendo Kalumbanji honorable Roger tetu ni bantu babiji anyi basatu bikala ni meja na ngunyuma ni malumo ko bari mo kushintuluka Kalumbanji kabiji twasa kujira wabunyi twasa kujira nimbulu ijeni bivu biumbuka mumutu moni bintu abidi biumbuka kwinu balato bidi biumbuka na ordinateur surtout plantain abidi mukanu anu mumutu emu sagesse populaire wa bankambo betu bato chikondo chibantu mwana mwakuberangana tubera mwana wa muluba tubera mwana wa mwene Kongo ni mwana wa Afrika wonse musanga ntete bintu ebi ngalusa luka kutahanya Bushwani uyumbulisha mulondo anyi mkwavo metra mpwanga ile ujusa mnyo jumanya metra mpindu uvuga no we tukole ne ban mwabe ukarambe malbunyu ngo no mba we mba kututa mutu mimi to babusho ndinanga jabwena kwetu eyo balusu musomba ni bantu babunyu kusomba ni bakalonji mulopwe bampanda njila bavumo akala bakututa mutu ari mudi wa muvi wambam abo ambandonga sha politique bandonga sha mshindo wa kuisha ditongo kwetu bwana bavandeja bile mbivubenza malume byavubenza mshindo kwa longolola achi kichi kimiki to tenzana me bwa mu culture makuloji mwanyi mumvwani badiba bankolesha kumoyi akutele dibu muntu akomba numvo munanga bikola mu mifundu mabika kalanda baluvo wakafunda mikandi munanga bikola tabalai kufunda baluba elulua une étude à la recherche de l'équilibre kufunda la remise en question base de la décolonisation mentale kufunda révélation de chakany aumvo mumuita babikola mu mhamvu mubala et puis mvumbala mo révélation de chakany kwa kula bwa chingani mo révélation de chakany kwa kula bwa balukai wamba ngamba ni mo révélation de chakany kwa kula bwa chingani mabika kalanda révélation de chakany wenda c'est mukande ndo andekelu undi chimwanji ku compulser to balu muntu limu ndaye mwema ça fait bilimu ni bilimu kene mumpeshe to donc je ne peux pas me prétendre avoir lu parce que ntumu sombara mukanda twajunu ndekelu wao et moi c'est juste ma intuition ndondre ku bantu a gauche donc ndimu so kuwanga ta ku bala de A à Z ça ndi mo ku commenter bosho Basila honorable Roger Kabe Chimbundu tokula mpinde ubwa chihangu chinena chidubwela ani colloque sur la renaissance africaine colloque au mubanga ditukukai ni mushindu kai udi muhita kulisaka lwa chinsansi toi c'est wabunyi udi colloque scientifique international udi babigina ni reconstitution des biens culturels et renaissance africaine. Colloque au moins de français retour du patrimoine culturel africain. Moi bintu betu bion tu vois bible ku ben belge. Bible ku beto ka ba mu France ba ko Amerique ba ko Angleterre ba na bi kumabu dingu yetu bintu shishilangana bibanga ta mu baluba mu bakuba bena ba bena lunda ba choko bion so abi bindeu ni bidwanga tomatunga mwena Afrika ban mbajula musala bwani bintu abi
bia lukila kwetu kuneku bwalu maœuvre d'esprit bantu bienze ni inspiration wa nzambi wa bangambo betu na ko bien bigende bishale bisombo kunto abubere bebele mu prison to batoko bebijila franc kuma tervirene me abionso bantu bwele bafuta franc to ni tetu ba africain bakubere kuma ni bintu yeto tutu futa franc aishale ya batok kuma mito ifo bintu abi bihinga na ki kuva bikila colloque scientifique international sur le retour du patrimoine culturel africain. Bon, la reconstitution des biens culturels et la renaissance africaine. Donc, moi, qui dit beaucoup de bas savants, bon, souvent, moi, on m'a fait que koba, bah, di ba manika, vous m'allez la culture. Kuba l'on m'a dit bala, moi, di ba, tu bangi le mot, tu m'aimes, tu bani ba, ku di professeur Mbuyamba Lupuish, ne di ba moumagnes, on m'a gala la moumana. Tu bani ba, mufutaka bemba. Tuveni ba Clémentine Fayi Konzuzi. Tuveni ba Kamba Ibwacha. Bon so anjibanye ni nuvo numona mbono lebi ma photo mutu ba yukijana na mwabe bwa bon so abumba faneteka ba kanto ntumpeya. Nanku mubaka bidi professeur munene wa Chikundo wa mu Cameroon Binam Bikoy muva muko abuka bidi savant uro bigeni ni Kumandumbe. Vumwenze yeye mena communication de mamene au communication muntuni bwa kubira ndo danu grand chef ka be chimbundu nguri chirumba mun bamvita mwara bangoyi bwali mwene ko mumbi geru chiri ku France wendo walukireni wewe twetana ne bantu mwaba bwali ye udi prince munene wakwabo mbantu be dibaneme kibo bula bujima bwa kabukulu kabukinga ba hotel mu diba ba hotel ba ga kabukulu ba bamwetu munene muko mutome kwa biro be neme ka bikol alors ye bero mbigeni prince Kumandumbe mumanye bula bujima we mututa mu YouTube numwana malo bene aliwa enzeni aliwamba udi prince Kumandumbe 3 professeur émérite wa ma université ma itabunya abula babujimebu ye mwene udi fondateur wa Afrique Avenir International Mudual mundo mbemene ni mema mbanga di représenter structure wenda au muko mu Afrique centrale yani mu Congo wa munga la temwemo alors bantu bonso aba vokuntoeku ba filma communication sauf ye wa hangi dindeka wa direct Douala Kinshasa qui continue les textes on doit en même pour nous présenter du comité organisateur qui tient moins d'ailleurs quand a fini le moi bon soudi ou fait la communication on a ndo communiquer pour les bas jeunes beto ma université en Bujimai wa bonva penser wa mukalenga prince Kumandumbe 3 nangu koloka mubanga mu le premier wa jiki mu Disambo buja le 3 Balu bakubanga du 1er au 4 kadi les 4 vous tomber mu jalo ngibal kai ba mushikiji mudi Sambo kitu mo ko le tene bivo bi passer en direct ko RTNC ni ba Valonda RTNC ba Bilonda en temps réel kushu ndio wewe mwena kantuntumpeya uvumu abao havu mudi mwana mwabao mudi ya kantuntumpeya uvumvo mushindu kai mboni disanga da bunyi bwadi mwana mwabao wa mushindu yo ce n'est pas facile bwa ba savant benzo bilanyu bya bakuvuluka fe simbwalu bwa mushinga mukol mondiye ba savant mikolo bunene bivengenzi disanga da bunyi bwalu babunyi ko bwa mbatuli tu mwene na mu YouTube nubaba jire mu mikanda yabu baba to babalamba manya ba Clémentine Fayi Konzuzi bali bafunji bakulu ba malo a culture ni ya ba mufuta kabe mbasi mulonge chwa ba kamba ibwache karita ina kamba ibukolo bukadi yabo uno mufuta udibishi kadi mwanga tande ka wenda kumukanu ku Belgique toni mwabe bwani turukutwija kutwanga ngenyi bwa kwakwila malo a dihinga cheda bintu byetu byonso dibibe kudi batoka mwani jisanga da bunya ntuka mema ntunsanga bikola handi ntutakene ni ba savant nangu baba ko no tana chibe ditumbishe ni meme ndi professeur to bajini umva jidi hweka shida wa mushindu bamona ka bajini biudi we wambabi idibe badonga shahabo nangu mani mbantu ngame konto jidi bandishi janu musemplicité anu mvo imukana yezo ambeni ukadi bandishi na hweke shibu ukadi hweke shi na bandishi kimunji meme mona ni chitwachi nchabusho bwa badi bamanye bikoro kabene mto wa bunyito dimbo mona baji bwa kwambe yanu byende biji mu manyabi wajiki jihendo wajiki antetu mbiro manye bunene bwenda bero mutumbisha mutetunga yetu kwenu ngudi tambo kudi to mumpanga wakula mutututubi mwana kudi bantu kumpenga kwetu kuto nangu bingenze lisanga ya bunyi
wakuikana munga chimwabu kulonga bidi abunyi kulisekalo abu aparo habitu tutubajire mu mikanda ya bwa ime kadi kujiscuter nabo de vive voix bampeshe ko kusekremini ya mshito kulongola kantuntumpe ko ka parfaire wakashale yimna no na shemu di yimna wa sagesse populaire wa balu bakadi kala yimna wa sagesse populaire africaine même kusanga bikol Bushua eyo kadi ututo mfumo wa ditunga mena magwabu uvohenda mwabawa mfumo wa ditunga sikimwene bwa lubwende parce que yemwene kudi président wa union africaine simbenzi mito bwa kumuzanza mika ba Amerika kaba tubanji kumona mfumo wa union africaine udi interesse ko culture to kadi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Tshisekedi wa mulumba muri lampiku waleshi ni yeye mwina mwana wa premier docteur en droit nanku mbamulonge shemalo wa culture kubangila no uchidi mu rubanza lwa baledi ben kwa kai munanga culture because bonso vomba muto ampanda bamento ewe uki Afrika wa pechi lupandu lwa kukala ni muntu bwewe mukala president wa Congo mungala to wal Congo kiditunga jinene ya mu Afrika idi to anami tumbe ni matongo mato kuchitema et puis ditunga dinene rega bidi badanga tamu byanza kudi mwana wa mudi lampiku alors bon so balo bwa kumuto ampanda kumaro diwenza mu Afrika bal kai mu aba uvo professeur Ndaiwel Ndaiwel na shubiri kai Isidoro mwena panel bwa hadumva malo muri otu bishaka ntuntumpe na ngumu voka bidi conseiller principal wa malo wa culture abe wotu te Chilumba kudi poka chintu ntumri bagaleng donc bavana mu abao bavana les gens par wa mutso kubwalu kwa mwete disponibilité mais yenga yenda kubani bwa ku ukangule bintu abikadi bunyi bwa midi mumita bunyi kieko kutoma bame na mpara benda bwana bereja mpani ministre wa culture voka bidi ho culture ya anku moni bonso bihita kana bimpa tosikila mfumu kabe chimbundu nkulu binyelu kwa ngulu anyi ndwani bunu di babundu levu nanwe nabu ni kundekelo anyi eshino ni babangu la nsanga ni chelele batonga badi mwaku yukutuhingishile bintu byetu vabiba bwanyi sibakari babanga di hingish wamtangile matuma shala kudinto hingaje mu bene kudibintu bikadi babanga di hingana parsi parla bindio mbwaru bidi kaba imwa kubenga to bwalu simoni tetu bambe ni mbivi hato ameni wenga simbintu bi bas ben betentu ben muchim angi warga bedi benze ni bundu bwaku ku resiste chiruba to bejan to ambere ni bon hato ayinga je mbimbe neno no bilongo no bilame bimbe msinto va bilame mu hato no to benga to mbintu benu il faut to akati to kana ni ma structure adi makubi akidila to aga na shiko to aga il faut to kana ni ma musée yetu ya mukasai ya baluba waka il faudra to banga dielemente ku yon sa bwani atukale tu bietu bivobibe ko to aku tujinga ni bisombere ko to ni bisombere pen il faut to elemente bwani sur le plan culturel to kana ni musée wetu wa mukasai am to amana chimbo akasai yonsu itanu Kasai oriental, Kasai central, Kasai Sankuru ni Lomami tukala ni musée mutegala muri mumbu juma yambwa mujuma suranga chinkachi kwani byonsu bivo bibe bya bakuba bya bacho bampende bya baluba bya gana betu wonso abele tukala biteka mo abumo babilongo leka bakana hadibenyi bavwa benda mwana wetu histoire wabankambo wetu ngo bene meji ibintu bo benze chikondo achi kile to babanga sangani chelele to mbwaru bukari banga deja kuteka muchenzedi fine tujingana bwani bamfumba ya tuwa matunga bigari ni lumono lwa mushindu mani bwana basa vambe tubwani tumona mwaku kubishingasha bobu avec moyen ambura matedi bambulisha ba kuiba kanzu bu ya musée di permettre ni bintu ebisombe bilenga bwa hamto akala bende bisomba mu makava babi entreposer bende babide ku dimpenzu ni miswaso tasikila chef Roger Kabeya Chimbundu nkulu chukwa banyu mukwata bwanyu mwala bangoyi chile mukwata ko ntwali jule ya chilumba mulumba mvita mwala bangoyi chilumba kumpata kumwanza mwanga kuvarabara Chimbundu mpesa kwambambe Chimbundu myanda kuva Chimbundu wambaye kushala lubela ngana bakubera bula babujima amu group mawa bena mbuyi ba mwa Chimbundu aha twela bena mbuyi bonso batulonda myoyi nansha bakwa sumpi chibala batulonda kudi grand chef ani chef wa groupement wa bakwa sumpi mukalenga Martin chibwabo ele wewa groupement idi lukamen makumi atano izo ele groupement yons
ya mulubu oriental moyo wa disanga ele bana betu bonso ba territoire yetu yonsu itano mbiro wa mbujumai bele moyo wa disanga bwalu nyoka udanu umwe hela katuma ko dosoro bito bibirito busho wela kabiri bana betu bonso bari mu territoire wa ngandanjika bari mu territoire wa Lwilu ni wa Kamishi bambire ni chimbundo wa nyoka katuri ko dosoro bito bibirito busho basikila mfumu chimbundu nkulu chilumbai mwala bangoyi mulumba mvita mwala bangoyi mulumba mvita mwala bangoyi twasikila tuli twanku mina mata mvojingani tumina mata twangata pindia unkongu ya bana betu bakulonda badimo wakukala ni mwangu ya kukwela hakanto ntumpeya ujumu kamba mwabeu bihatuka moni utondo bola sibu muntu mwasa kumuzangu uhatula byaji hatula kabibi bifunda to donc meji ahabwa nyimwenjira nkongo